Aizawl to Lunglei Kanu le kapa tinen helicopter kan zinna ilang clearang o heta hian kapa hi kumsom kwa paruk anito a atupa rosang le anan nupui nei do na wanga zin kan ne helicopter service hini tina omlawa anin nei mani chia hian kan kala ro mezam cha ema wangin kan thlok theilo mai thei anti chuan kan lungai man viawa motor kaltur an liam vek to boxi rei vak lo kan nga hu chuan pilot chuan kan thlok theiang atia kan thoveng hwai mai kan lom tak zet ne helicopter ri hi achunga po a ring khop maya headset beng hupna wa angaya inbia ka har khop mai helicopter hi a vibrate na sa a khur deuh dera ma se thlon lian thlok chuak le tum tur angin en then hlau lawa azia pian ro meza ma cha awangin a view po hi apo chai mai Mizoram hi ring tha in thingle mau po abit tha moi takane aleilung hi atha ani e minute somni vel lek kan chuan no chuan komzol helipad lunglei chu kan thleng don ta meya aman la hle mai civil mi chuan thei tura helicopter service te om hi awatha em taru upa motor chuak thei lo tan te damlo tante atha emai kan tum chu school now pang field trip nei formal tak mai an lo om sepa an hu nomin an vadu om tak em no man ti mel sia an ho tu te hi an felin ana chang an sia ka ti lunglei chu tluang takin kan thleng ta a pathian zara dam mana helicopter chu kan chuang ve ta ani kha Kanu le kapa te po an limin no man ti viawin ka sia